bibona gahiti batangura kuvyimba guhongana nanje bigira ngangari muri nge mucewe nibazi ko mbarenze cyo nambara fresh style ngaturira ngakubita amabiti amakota nkazibura Meseje kubaniga dusangiye pari je sindi nk'abarapa birirwa mu buriri je bandikwa rahapo ndi mu mataravu nkubise amahiti ya pere buri mwanya ngo hero shumi yanje nuko nyene nuko Mr. V Yes, my people, it's your boy, promoter Durafik, Ellis Boy, kama dawa niva uwundi tukazoba arifeki. Kwa kundi nyene jabi ndi nyene handi nyene kuri Blessing Talk TV tonga tubasaba na subscribe, share na comment. Huko bisaba kumenyera uno munsi tukabatwara dufite umutumire w'umustar cyangwa se impano shasha. Reka tutarandiriye reka tubanze kwanza tungize umwidondo wayo yoke. Yes, bakwita gute? So boy, Mr. V nkaba ndi mustare musanzwe mubizi kubatanzi ni Mr. V kuri YouTube Mr. V kuri YouTube umva yuko ari dozina ry'ubustare ikina cyo ngo batubabaze urugendo rwawe rw'umuziki rwatanguye gute ni rurerure cyane ndaca ku mayange mugabo turumvikana neza okay ndibuka igihe kimwe ngitangura gukora ingoma ya mbere ingoma imwe nise n'ububono cyo gihe ndibuka yuko hari nawe mfise tara mugabo hari abagenzi bagwanya tara yiwanje bavuga ati wewe nawe uzorimba kubera ndi wamusari nawe ndirimba mu isite kandi mu ndirimba mu isite abagenzi bakambona babasari bahora baririmba ibikorwa bishyira kuri YouTube bagashaka kungwanya bati wewe ntuzo kwigira YouTube nazo kwiga naje numva special cyane umenga nyene nogenda kuri stage ariko narahuye na mukuru wanje nawe asanzwe aririmba yarasanzwe azi impano yanje ico genda nabafatse indirimbo nayise n'ububono kubera amajambo bambwiye umwe wayise n'ububono kubera amajambo baguma bavuga ati naco nshoboye naco ndababwiye yuko ivyo byose bakorana ububono basora indirimbo bamponda nanjye ndandika indirimbo ndabaponda sinzi yuko munyemerera nkayiririmba gatonya nico nyene tadese tugutumire ko kuri Blessing Talk TV kana tuyita gusanga kukanda subscribe, share na comment gira kone 1 2 3 let's go bibona gahiti batangura kuvyimba guhongana nanje bigira ngangari muri nge mucewe nibazi ko mbarenze cyo nambara fresh style ngaturira ngakubita amabiti amakota nkazibura Meseje kubaniga dusangiye pari je sindi nk'abarapa birirwa mu buriri je bandikwa rahapo ndi mu mataravu nkubise amahiti ya pere buri mwanya ngo hero shumi yanje nuko nyene nuko Mr. V urumva my people yuko impano atariyo arinda kwiga ni impano isanzwe iri muri none niki cyatumye niki cyagutumye wumva ukeneye kuririmba cyangwa wumva ushaka kuririmba kuko byari bindimo ivyari bindimo byarambuza amahoro cyane umenga nyene ndabishaka cyane kandi n'ivyari bindimo nashaka gusora message bindimo umve nicyo cyatumye umve hari message wumve misanzo iyo message yari ushaka gusora yari message nyabaki urumva je nashaka gusora message ivuga ati umuntu wese nta muntu kuri wese ashobora kwiyemera kuko wiyemeye kana bivuze kuri ino fe iyo wiyemeye kuri inosi ntacu uzoshikako era abagenzi banyemera ko barimba ibintu ngo barabizi nanjye muri no minsi ndashimiye abantu bari ko baramfasha kuri YouTube biko bigenda neza none Mr. V donc none nabagenzi batumwe wumva ushaka kuririmba cyangwa se byari bikurimo byari bindimo natana nabikubwiye kare ati byari bindimo byambuza amahoro kuva kera
reka tugire ko gatonya Yes. ariko jewe narigeze kugenda kuraba ku mbuga ku mbuga ngurukana bumenyi nasanze umengura umukinyi wa comedy warigeze kuba wokina comedy wowe Ewana ivyo byatoka mbari ivyo nibyo byatoka mbari ntubitebe ego ariko warigeze kira comedy nariko ndakina yoke isha be urumva yuko Mr. V icyatumye kuririmba umubyayi w'umurimo none Mr. V ni bwahe bwoko uririmba cyangwa se umve ni bwahe bwoko wowe uririmbamwo muri umve mujyanye na rap cyangwa ibintu umve ni bwahe bwoko wowe uririmbamwo urumva na R&B ndayishoboye rap ndayishoboye na drill ndayishoboye okay none kugira ngo ushobore rap cyangwa drill cyangwa niweshire kuko turakugerageza kugira ngo bose bakubone yuko ufite impamvu okay rap na drill okay reka tugene none wende basi ko uyizi iyo mpano ajya kuri mbwo bwoko uririmba gute uvyumvamo gute yuko aririmba rap cyangwa se drill ndayumva gute uvyumvamo gute ni wahe mudi wumva unezerere guyuko uririmba R&B yes urumva rero wumva yuko R&B dushira kudishe ko karimo kakurukundo ka R&B okay ntari oh my love uri ibyishimo byanje byose binezereza umutima oni byinshi bintu twagiye ducamo ibyishimo byanje byaje kuri we wamaye umunezero ntazigera nibagira onusige beguzo usigiye onusige ndagusabye baby unusige oya nikuri nako nicamaki okay none musanze Mr. V ni giki cyangwa se ninde ibyo agutera cyangwa mve ninde ubundi kandi ninde cyangwa se ni giki cyo kigutera kuririmba kagomba kigwa courage ni giki kigutera kuririmba cyangwa kigwa courage cyangwa se ninde yo bagutera kuririmba cyangwa kuguha courage muri make jewe nta numwe anera courage niya courage niya courage kugikindimo ikindimo nikinyemerera kwicara kuko ejo hazaza shaka kubona naka umusani ajwi cyane kandi nibindi kandi iyo projet nayiteguye okay urumva ariko se nuko tubwirangije kuraba ari abastari benshi baririmbira kumva zuko zabadiye kumva kabari nk'umukobwa mwereza courage we cyangwa se n'umutamu ufite cyangwa se hari ikintu wowe muri wewe kigutira kuririmba kuko indirimbo ya mbere nise amahoro ego icyo gihe twari dukundanye n'umukobwa umwe uyu mukobwa nibuka igihe kimwe yakunda kugira ibintu by'uburofa je nakunda mugabo jewe indirimbo nayo muririmbira numva umenga ndamukunze cyane ego nibeshye kweri iyo ndirimbo naririmbye umukobwa urumva waragenda wesha boy bossing TV okay urumva neza yuko iyo ndirimbo waririmbiye umukobwa jaba byari karimo kuba indirimbo ya utoba waririmbiye umukunzi akarimbo umwe ni warere udushirako oya ni iri kuri YouTube iri kuri YouTube ndabingene guca widuteramo gatonya sawa ntaso yego okay iyo indi ivuga ati turi kumpebeje nuva amahoro mu buzima bwanje na wundi nifuza ngo ndabizi niwewe gusa amahoro umutima wanje angaye uruka nunde kure mfata nunde kure uko abaganga uzoyisite unde kure zimurica ntabye mufate simure kure umuri lava yacu simure kure uko abaniga uzoyisite ndakure kure zinorica wampinduye ipanci nakubeshe wambereye baba we ruko aranchiya peti ana nuko kabisa yini jaba dramati bagenda nakubeshe tente getachi ariko ndi manigeze kuyumva kuri YouTube ariko haragatero kwa kavuga ati kugira ngo
bimeze muri wirinda ndagupostinga uri mwanya wose ndagupostinga ntumeze yikinga uri mwanya wose gumifiringa nuko none niya indirimbo yoba yaraguteye umwe basi wumve niya indirimbo waba wararirimbye ijanye yerekeye ku buzima bwawe yuremeshe mu buzima bwawe wumve mu buzima turahura na consequence nyinshi mu rukundo cyangwa se mu buzima busanzwe niya indirimbo wumva yuko iyo uyiririmbye igutera amatsiko yo kumviza yo kumva ubuzima bwawe runaka waba waraciyemo ndirimbo ya ubufise yari drill nani niyumviriye ya ibwira abantu ni bakore kuko je nibuka ubuzima nabayemo ni burebure cyane ya tugiye twari tuvukana turi abana babiri ya twagenda gutoragura mu yarara tugatoragura ibishashi tukagenda gucanisha muhira tugatoragura amakara urumva n'ubuzima budasanzwe twaciyemo rero iyo drill nayirimbye kubw'ubwo buzima twabaye kanaka sinzi yuko nacisha ko gato nicyo dukeneye yego let's go ariko ndaburira abantu bakiriza amaboko mu mufuko bayakure mu mufuko batanguye gukora ivuga ati mutege nka gengi twahize gwacu dukora abavyeyi bacu batugishije gukora spider zacu zimeze nkiza kamiliyoni mureke uburofa nimuze mwese dukore tege nka gengi 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 gengi star ndibaza yuko iyo ndirimbo yamenyekanye cyane n'ubu iracyakunda none iyo ndirimbo warigeze ko wowe ushaka kurubuka iri kuri YouTube channel yanje kuri YouTube channel ya Mr. Veille yes je narigeze kugenzura urubuga rwawe gusa sinigeze iyo ndirimbo sinigeze ndayibona oya irimo umwe sigoneza iyo ndirimbo yiririmbisha yibuka ubuzima wabayemo cyane ngura kwibuka ivyambaye ko uri muto ubuzima nabayemo byose bintera kwibuka niyumvira iyo ndirimbo byiza ariko ubu ndibaza yuko neza ibintu biri bipanze neza ndibaza ubu ndifuza gushika ku rugero rukomeye cyane ariko kuri runo rugero ngeze ko ndashimiye abafanzi banje n'ibikorwa byanje mu following Mr. Veille wumva urugendo rwawe rw'umuziki ko rwabaye rurerure cyane wumva rwabaye rurerure sana cyane wumva mu bagenzi cyangwa se muri famille tuko turagerageza kukubaza eske indirimbo yawe yoba ifise amaviews menshi kuruta izindi n'indirimbo yahiye ku rubuga rwawe niyo nyene naririmbiye umukunzi wanje iyo ndirimbo nise amahoro turi kumwe numva amahoro umutima wanje nawe nifuza ni wewe gusa umpa amahoro umutima wanje ukayibura niyo nyene ntunde kure mfata ntunde kure kwa badada busuyisite unde kure niworica nanje mufate sinure kure muri bava yacu sinure kure uko amagara busuyisite ndakure kure sinorica numva ku karirimbo mego naje no karimbira umukunzi wanje karirimbo kakunzwe n'abantu benshi cyane byiza cyane abankurikiranye ndongeye kandi kubashimira cyane kuko byaranegereje none Mr. Veille urabizi yuko ino TV yacu Blessing Top TV urabizi yuko ijeje kugirisha ibiganiro abastari nka mwebwe mutaramenyekana wumva ari kuririmba no kumenyekana nicyaye kintu weba ugomba gutera intege abandi bastari bataramenyekana cyangwa se message wogomba kubwira nk'abafanzi biwawe gatonya pose gatonya ukuvuga ko je naramenyekana benerindi shabu ati kubera iki ubu ari abasani wombwira ati turirimbane je ntoririmbana nabo Blessing TV
ndazwi ari nk'umusani yitwa Roriro asabye collabo ujya sinopfa nemeye urumva yuko ndamurika hiyo inyuma kamera tukora fizzo TMC yes fizzo TMC ngo rero babaye collabo na yotora nico kunda byo uriyemera kuko hit mfise wewe ntaragira none kugira ngo wewe uyumvemo yuko ufise hit wewe yadafise ufise abantu bagubwirana bangana kuko ribora barembeje bafazi banje iki kibazo mwebwe muri ko badukurikirana yuko muza kukimwishura ati kubera iki mwe muri abakunzi banje murazi yuko ndiko ndayitinga muri no misi ari mwebwe mu bituma none uziya muvita yuko tutari kukurondera uziya muvita yuko tutari kukurondera uwoni Brazil TV itarondera abastare bazi kuririmba okay yes ari kuri kurambira yuko ugoma umuntu basubiyumvamo mu buzima bwawe mu rugendo rw'umuziki umuntu yego featuring ukayitora ninde mu Burundi cyangwa se hanze okay umuntu nifuza yuko yo featuring nga mu Burundi ndibaza yuko ari Satbi ari karavyitwaramo neza mu muziki mu industry y'umuziki Satbi na Roriro na Big Fizzo sorry gato na Big Fizzo abura pourcentage zikenya kugira ndamwanyire kora Big Fizzo ni gender ugomba kuba uko cheval yabo bahutse sikuba ba gender Mwazi meni mbere gwa featuring ubu ntayo botora ujya ari mu bana b'umuziki bariko barakora okay Melanie Boy ari karamweza featuring akayitora kandi Melanie Boy yaramwisangiye Fizzo ati aramufukamira ati genda kenimeze featuring y'ijya ndirimbo video kubwiye je niba kubwiye misuma oya kubwenge bw'iwanje je uko mbona yashaka gukorana n'umuntu amaze gukora imyaka kandi amenyekanye kuva kera ariko je ivyo sindabikurikirana ukurikirana iki jewe nkurikirana uri karatredinga muri no minsi akaze diga ushaka kuba majuzi y'amahindi rasta brese bitatu agomba tagaye ba ururu jari namazi misi ndiko ndaraba ku maso sosio ngo Adricha Kim ngo yasabye featuring Fernando ndibaza yuko hagati y'abantu babiri wo kukora ibintu by'ubustar hagati y'abo babiri ninda afise hit hagati ya Adricha Kim na Melanie na DJ Fernando uri kuri hit muri no minsi baza yuko bose bakunzwe ariko yajya n'amatiku ndibaza yuko indirimbo yakoze kera n'amatiku bariko barashininga gusa bariko barumvikana nabi cyane berekana ni ziga nini nzenya sinzi kungene no vyita ziga ni mwiteguro kugira abantu bayigirane igishika ariko rero sasa uriko bamura yuko Big Fizzo muri no mwanya yona Big Fizzo tuko turashenga bose ni Talk TV niji usanzwe niji gishikira bivugire bana zitari bwamenyekana yasubiyemo navyumve ashavuye uravyumva nta future bisaba bivuze band boy ndayizi kabisa band boy yarayifise uri Simba gang ndabizi ariko nagusobanurira ariko nakore korabona ko atamenyekanye korabona savye nayo Koli domeji biragoye biragoye kabisa biragoye nyene kabisa ariko Roriro Big Fizzo tanguye mungu niyo bahereza featuring ego bashiremwe agakwabu ndakuraye nashaka mwandika kuri komate mu mubaza afite arabone bangaye usabone bangaye ukuze Big Fizzo ariko araba mu 300 ubize bangaye
wewe muri ufise amavirigire yiwe ari ibibazo ko urabaza ngaha abafana baza kukwishura biwanje bimva mutima baraza kukwishura kuri comment ya okay umva Mr. V yuko indirimbo yawe ya mbere yoba ifite amaviews angahe indirimbo yiwanje ndibaza yuko ifise kugira kwiza miliyoni ura amaviews nka 100 views uko kugira kwize 1 million 1 million yes araduhenze Mr. V Mr. V wewe murayizi ego yes bakunzi ba Mr. V bakunzi ba Blessing Top TV mugende murabe mureshershe Mr. V ngo murabanga aya majizi miliyoni yawa kwari kari dogeza nyanye na majizi mugende gusa kandi subscribe share na comment kuri Mr. V mwonga muraba yuko indirimbo yewe turinde tukayitura yuko yogera ku majizi jana nandi indirimbo yacha ku majizi 30 ako kantu uvuze niko kambabaje rero kurenza urambabaje uvuze amajwi angahe ndako nabagara professor yase okay none Mr. V yes uko kumenyerewe uvuka hehe jewe nsanzwe mvuka imuravya yego ya none nene saha ndumva yuko urubatse aya cyari mujene mto cyangwa urafise umufiance umufiance ndamufise aratubesha umufiance ndamufise naririmba iyo ndirimbo umufiance yego cyangwa maratokana oya ni turatoka je ndamukunda cyane okay sa ikibazo nuko iba yajabutse interna mugabo ngaho sinoce ndamuhemuke uyu mujama Mr. V vraiment uno musika ndishimye cyane ko atawuye naho na Mr. V nicyo ikintu kwifuriza ino TV yacu cyangwa se nicyo ikintu wishimira ino TV yacu kuba yakwiyumviriye mugakorana no munsi ku munsi w'ino munsi okay ino TV Blessing Top TV ya ndayishimiye cyane yego kuvyimva mutima cyane ya ndayishimiye sinore nkakuye ndayishimiye ya n'abantu bankurikirana ibikorwa byanje yego ndabashimiye cyane n'abandi muri bakorera ya okay gira ko utanga nubwo wabyazi gira kutanga se ikintu wotanga ikifuzo wotanga ku bafanzi bawe cyangwa se ku mana zo zitaramenyekana cyangwa se ku bantu bariko barabika impano zabo kandi bazi ko neza bazifite yes ya icyambere na mbere ndangije kuja ku bantu bafise impano mugabo bagitinya zimera gitomoye mugabo bagitinya ari abatinya imiryango kanaka bati jewe umuryango w'iwanje n'abantu bakijijwe ariko tara arayifise yego ati iyi tara ndayigaragaje ku muryango w'iwanje fise bakijijwe yego wanabondaza hanze okay ariko reka ndakubwiza ukuri iyo mpano yigaragaje yigaragaje kuko ico kintu kikurimo n'abantu barashaka kukimenya ego n'abantu batagira uburyo ngo studio ngo irazimvye oya iyaranje n'abajene bangana nanje badashaka gukora nababwiye inkuru yanje kora Mr. V baburiya gukora cyane kugira ngo nyimba ufite iyo mpano urabizi neza gendera ya studio kama Kenya ziracariza makenya batuma gufata amaji ariko Mr. V abakangurira kugenda gukora cyane kugira ngo murabe ingere muteza imbere zo mpano zanyu natwebwe tugiye kuhabera n'ijwi ryanyu mugera mubi tubasaba gukanda subscribe share na comment turabakunda cyane vuga reka jambo kalima tosoza kuko kino kiganiro kiri ku musozo ndabakengurikiye cyane abakunzi banje no kuri mwebwe mwaje mukankoresha ikiganiro Imana ibahezagire kandi muguma munkurikirana aho muri hose ndi Mr. V izina nijya nyene
sawa murakoze mugira umugisha. Okay Mr. V, urabona neza yuko turi ku musozero nakaye kantu uririmba yabizi ko wavuze yuko indirimbo zose ari buziyandikira kandi zishamo ubumenyi n'ubwitonzi nakaye karirimbo uririmba ugashiramo Blessing Talk TV ya gashimira Blessing Talk TV cyangwa se wumve utunyewe tudukojo twagiye. Okay ya Blessing Talk TV mubonye umutima usimbuka pum 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 ndagufiringa buri mwanya wose ndagupostinga ge meze nkikinga buri mwanya wose gumifiringa yo ni wewe wajemwo mu buzima bwanje yo whenever you go izina ryawe ntaryanditse ku maso urumva ni wewe agatima kanje nta gacaki ego kubw'ibikorwa umpereza kubw'ibiganiro byiza byiza birenze Blessing Talk TV yego ya unezereza umutima Blessing Talk TV inezereza umutima wanje ya sinzi abandi bari ko badukurikirana ndabifuriza yuko wikurikirana cyane ni Blessing Talk TV ibaha ibintu byiza cyane ibiganiro byiza cyane no kubasani benshi ndibaza yuko babishoboye cyane ndibaza yuko mubibona bipfurize kugenda kugana subscribe share na comment yes mwakoze cyane kudukurikirana guhera ku ntango bishika ku iherezo turi kumwe na Mr. V kuri microphone cyangwa se microphone mari muri kumwe na Elis Boy kama dapo modera free wanta DJ ya inyuma ya kamera mate turi kumwe na fizzo TNT mwakoze cyane kudukurikirana turabakunda cyane ciao yes